Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sil mun sangi Nimina Sinlung Hills Council in Thana vote late chu nizan khan chiar zoni a MNF le HPCR tangkop chuan seat sari la in ne na anchang Sinlung Hills Council bia som pania polling station somthum pariat nimina vote thlakna vote za a somsari pakhat point paruk pakwat la a nizan khan vote chiar ngal ni in MNF le HPCR tangdunin seat sari la in ne nan changa rorel lai ZPM le HPC tangdunin seat thuman la a Congress party in seat khat an la ni MNF party le HPCR tangdun han ratu Zau mun jing mun sai phai van bong ratu Sakordai not le Sakordai Southern la a ZPM le HPC tangdunin phoi buang swang puilon le sai pum la in Congress party in Kholiana seaten la a new vervek ing emo chinfil ngai lo mawangin result in mi alani lawani in thlan boy pui tu state election commission atanga thudon danin Sinlung Hills Council in thana hian vote nei mi singni sang thum za sari somret pakwa omin candidate somli pakwan oma vote la hi za zera somsari pakhat point paruk pakwa ani kumsang ni som pakwa a Sinlung Hills Council in thlan masak zoka khan vote la za zera somsari pahni point pahni palini a Mizoram State Election Commission Secretary Puke Lading Len chuan Sinlung Hills Council in thlan chu twang takani zo takani thuasoya in thlan na fel file mon omne ani wangin he in thlan na duty zong te mi puite le political party tin te lakka State Election Commission a in lom thu asoyani MNF President Mizoram Thangan Sinlung Hills Council ni na anchan chuan in thlan om chhotura an party tan mason na athlen abe sei ti asoi Akashvani palai nen komna he thui soin Mizoram Thanga chuan Sinlung Hills Council in thlan chu sarkar shon laya mipuing ngai dan mar de na ni ti a anchakna chu MNF tan hlok na lian takani ti soin Village Council Local Council le in thlandang lo omzel tura MNF tan mason na asiam nge be sei ti asoi MNF President chuan ZPM in nikuma sarkar na ansiam no kum khatna Sinlung Hills Council a seat thum cha la theya nom chu antlak niam na lan tirna ni ti a enchin an do lo hle ti soin mi puin an ren na chu kum khata atla niam na sa hle ni ti a politics kaldana ruling party chuan council in thlana ni na sang tak chang thin ani lain ZPM ro mi pui be sen phak lo emawangin nolan ni a sum har satlai takin bo fai man le oil man ti sangin an thu se pianga mi pui te sha thiam na dil ain vo na thu atam zo ka wangin reilo te a mi pui ten in thlanna om masaan pai thla ti asoyani sarkar kan thun lai kan ngai dan mar de na ania chu wangin tun Sinlung Council in thanna MNF le HPCR te chang kop chak na hian local council VC in thanna le in thanna danglo tura poyan nasa takina ngonganga he sarkar hi ani tinan tlan yamani tian thriada wangin in thanna lo tur po hi ama thayang pera in than andua ti chuan a theng to kenan potma zela chu ti chung chuan engan angwak lawani hi mole Borak thiang limpoi mo ziami dang zirtirna na thir sakor mga Indiaram State zongzong le uti panga phangchuak tu puwanal lomzola warte chu nizan khan larsab Dr Hari Babu Kambam Pati an Rash Bhawana lompuina hlan Mizoram Governor Dr Hari Babu Kambam Pati chuan puwanal lomzola warte mission veng Aizawl hmuana le lompuina hun banquet hall Rash Bhawana buat saya larsa phian lompui zialan tirna memento le sumfai cheng sing khata hlanani larsab chuan thu cha poimo takkenga thir sakor mga in khala Indiaram State somni pariat le uti panga fanga zirtirna petu puwanal lomzola warte in pek na le taimak na chu chhuan omati thu soin dam le reser taka Mizoram alolet le chu lomati thu soya chaktak maya sikle sa in thak dang nam zel chu ve omati thu le in zirtirna zaw zo ka kalpui tol thu soin borak thiang hlim nei poimo na in zirtirna campaign manga puwanal lomzola ralte thu cha le zirtirna ken chuan ra tha achwange be se thu soyani he huna hiam puwanal lomzola warte chuan all India tour ane chunga hun ton le har satna paltlang shang te governor hishilin akalna mun shanga mi puite le sarkar ho tu te thlopna adona wangin lom thu soya amalagna te governor in hlut saka wangin lom thu soya azinna tanga athil ton le sha shang te mu thei tura da khomna le khabu ahlanani puwanal lomzola warte hian Mizoram Pollution Control Board bultomin mission life noya right to clean air and sustainable lifestyle ti thupui mangin Indiaram State somni pariat le Union Territory panga te thir sakora in khalina tlo chhuaka a thlenchina pianga luma hlo in Pollution Control Board te nen borak thiang hlim om theina turle apoimo na te soi ho chin ani Ministry of Home Affairs chuan nu chuile na poimo tho konga mi thiam bik te choi moina pek thin Kendriya Grimanti
dakshata padak 2024 dong turin Mizo pahni H sangchung nung ale lian sang pui athlang Ministry of Home Affairs chuan thlaliam ta October ni somthum pakhat khan Special Operation Investigation Intelligence le Forensic Science noi thok tha te ne na apek thin Kendriya Agreementary dakshata padak 2024 dong tura puanga dakshata padak 2024 dong tura puan zinga Mizoram Police Changin Forensic Science Laboratory Director H sangchung nung le Sub Inspector lian sang pui champhai PS 10 telani H sangchung nung hi Forensic Science noya Lifetime Achievement Award in Forensic Science Award hlan ani a lian sang pui investigation field noya Kendriya Agreementary dakshata padak for investigation award hlan ani don ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani